ma jalo hita hatane bata bani sebut nyarion martonggo hita. Bapa nami nai surga, paime puka nami lawan nami ibani sadarion, calon nami mahatamu nagabe panota ban nami. Ibaga Yesus Kristus jaloham tonggo nami. Amin. Kita ganupan Bapa inang hatane bata-bata bani sukut nyaroni betumbani Pasalmen 147 ayat 10 sada. Sonon ya tahun. Marosudo Jehovah bani halak nama kabiarisi. Namar pangarapan bani hidupni urni. Aima dasni. Kita ganupan sahapor sayaon anggodong uhur biar sipata imaknai doon secara negatif. Jadi uhur biar on sipata identik disebut sebagai sosokna pengecut ataplang gentleman pakon konotasi negatif naligan tene. Nah, kita ganupan halani konotasi negatif nokanayai ya tahun uhur biar bahasa lang begabe keutamaan hidup tak nasinobut uhur biar on. Padahal sasitong ni uhur biar on adalah anugerah nilai batado on futonga-tongata. Namar fungsi aha ase mengawal pardalanan ni goluhta ase tetap selamat boy maon menghindari bahaya atau menghindari hal-hal na menyakiti janahoma menghindari hal-hal na boy marugihon tonga. Jadi secara positif ni uhur biar on maniuni pupuk doon ase gabe keutamaan hidup ase goluton jadi lebih otentik. Bani pasal menon ya tahun do marosudu hape Jehovah bani halak nama kabiarisi nama arti biar mangida Jehovah ituntun mahita ase marparlaho jana marpikir ibagas hasitongan jana homa pado kondiri taon humbani masam-masam ni hajahaton irik maai hita makorjahon nasitong ibagas golu. Kita ganupan mabiar mangida Jehovah parlobe-lobe sedo hape mabiar halan ium lang. Tetapi mabiar mangida Jehovah halani makahalongi Jehovah ini. Iya. Jadi kita mabiar mangida Jehovah semata-mata halani hita makaholongi nai bata pakon perintah ni. Jehovah patut dihabihari halani aha halani ia sebagai napasing sebagai nasitong jana na adil. Jadi rasa atap uhur biar on dopak Jehovah maningon rup dua merdalan pakon makaholongi Jehovah tene. Jadi boso butota biar mangina Jehovah aima menghormati Jehovah. Kita haganupan Bapa inang anggo ibotoh kita do na dear tetapi kita lang makorjahon nama dear sengadong uhur mangida Jehovah ijay sonai do homani anggo ibotoh kita do nasitong tetapi lang ihaholong kita tidak mencintai kebenaran totu homa lang adong ijay nasinobut
uhur mangidah Jehovah. Nama arti biar mangidah jabaon ketika butuh kita nama dear korjon kita mana nama dear. Ketika butuh kita nasitong ulang ma biar kita makorjaon asitongan. Halani ijai ma batu ujini bahasa kita do ma biar mangidah Jehovah. Jadi uhur ma biar mangidah jabaon ningon sadalan doon pakon namar pangarapan pakon hidup ni hurni. Nah, kita akan upan masih tahun on sadalan pakon mar pangarapan bani hidup ni hurni. Kadang halang mabiar kita mangidah Jehovah Bapak inang bahasa kita hotok na makorjahon hajahaton hal-hal na marugihon halannya halilang sukup bata hidup ni hurni de bata. Jadi halannya mari marlajar tetap kita masukup kondirita marhite hidup ni hurna ibere nemat parpudi sahali boy hatahonota jana boy hagulukonota humbani amlat taon aima uhurna bahar habiaranon seng otomatis dimiliki setiap halang na persaya AGP uhurna marhabiaran do pekerjaan yang nukrahkan tetapi maningon perlu do homaon diusahaon kita dilatih dibina jana dikembakon pasti tetap marbagal. Amin martonggo kita. Bapa nami nai surga ijalwa nami hatamu bani sogot nyarion nagabi panota ban nami ya tahun hamdo ase marhabiaran hanami do pakam namararti maai mabir mahanami makorjahon hajahaton jana marosum hanai makorjah hasitongan aumbamu ibaga Yesus Kristus jaloham matonggo nami. Amin.